Varpar RC channel thir tu le ngai thatu zong te chibai ule voin November ni som pakhat sang ni som ni pali tho tran ni ani a lim taka hunin man ngei ka be se kan hriat theu angin America in thlan pui po an zo fel ta dera Khawvel Christian te star ron le zo fa te po in ral khata tanga kan lo tran Donald Trump chuan electoral vote zathum som pahni zet mu in president atan thlan thlin alo ni ta a ti chuan Trumpa'n White House alu ma hovin Khawvel adang lam ngal chu ani ber mai hi thupuya kan lu ma in he kan channel hi min lo subscribe pa video te min lo like saka share le comment min lo pe ve ngei turin ka so ma cheu American history om ngai re lo Trump administration tharatan White House en kol tu chief of staff patan susi wili chu thlan anita a tuntum chief of staff patan mei chi an mang tur hi US ramrau pui chan chin le in kai hruaina hun kal to thlir le tin ahma saber tumani putrama thlantlin ani chi atrangin New York State sarkar po in dan lova America lo lut te hna tan puina an pek thin chu an ti top ngal bokani US company tamtakin an thil siam te ramdanga siam lovin an ram chunga siam zel an tum thu an puanga hei hian America ram chunga na mulo mi tam tak te tan na a om teu don ta ani stock market apung na samaya ti chuan US dollar hlut na po akai ngal bok ani China sarkar po in Donald Trump kai roi sarkara US nen in rem taka tho hawan du thuan soya Joe Biden administration a khachuan Khawvel China avok lal len man hle ani kha ma se Donald Trump president atan thlan ani ta chi chu China po in Trump machon an hupur ani ma na le in rem taka tho hau an soita chuk mai zong ani hi Russia po in US nen in biak thuai an du hle ani mela kan hriat theu angin Russia le Ukraine in do na hian banzai an rel thei si lawa Russia hian Biden administration hi an poisa lem lo hle ti a hriata ma se Trump thlantlin an ni chi chu Russia po in US nen in biak remna zongin an phi khuchung ani mel hle chuti rualin Ukraine ram hroi tu te po in Trump le Elon Musk te an lo beve na samaya heram panhi te kara boina le in do na hi putraman ti top sak thei takang imo EU ram te po in US tui al thei lei turin thutluk na an siam ta rum mai le heng EU ram te hian Russia tui al thei la to lovin US ta ngei lak an tum tatlat mai heng zong te hi putrama hu hang ani mel le ani putrama thlantlin ani ta zet zong Khawvel avasoi nghing na satak Carter rampo in Israel te mel male Israel rama chian na satak thlen tu pol Hamas hau thian fai tu ramala tu te a thop thu apuang tamau mai le Hamas hau hian Trump machon an hupur hle ani ngearin oma a chan chu Israel te nen remna siam an soina satamaya chu mai ba ka Afghanistan sarkar ding lai pai thla a ro rel na pumbil tu Muslim firfiak pol Taliban hau po in remna an du thu an puang tamau mai le heng thil zong te thlen tir tu chu Donald Trump ani ngei mai ti achiang a Trumpa'n White House alu nan ni somruk chuang hun ala oma lima sela White House alu ma hovin Khawvel asoi nghing na saman le zong ani hi Trump administration thara UN ambassador lo thok to Nikki Haley le Trump tam masa a foreign minister lo thok to trin Mike Pompeo te antel to don lo ti in Trumpa'n asoya Republican primary a Trump king pui Miss Nikki Haley hi Trump tam masa a khan UN ambassador alo thok to a Israel kan burtu ani wangin fakalo hle ani kha ama ero chu tuntumatan chuan thlan ani to lawani Trump chuan heti hian a soya katam masa a khan anni ne kan thok hau thei kha kalom hleya kan ramtan ani pek na hlutaka kalom hle ani ati mai Pompeo hi tun malama chuan CIA a mo phuna sang tak alo won to thrina America media tam taka chuan defense minister turin an lo puang lok hialani amairo chu Trump administration thara chuan lal roi ro pui kil tura som an ni talawani November ni kwa in rin niya kan video khan
Arizona le Nevada a Trumpa'n he chuan electoral vote zathum som pahnih a muang tia kan soi kha kan soilok ang ngein Trumpa'n a hmu ta nge a heti hian kumin sang ni som ni pali US presidential election a Trumpa'n electoral vote a hmu zong hi zathum som pahnih ani hei hi kum sang ni som paruka Trumpa'n Hillary Clinton a hne na le kum sang ni som ni a Biden a hne na ain a sang zok ani House of Representative lama po Republican lamin seat zanhi som pathuman muto a Democrat lamin seat zanhi panga an muto thungani majority muturin seat zanhi som pariat angaya Republican in seat nga an lama mo a Democrat lamin seat som pathum an lama mo thungani tuna vote hi chiar mek alani a chanchin kim chang kanron update zelang Harris Labour wangin atal buai Kamala Harris campaign ten US presidential election atan US dollar billion khat dong ma se in thanan zo fel chi achu Harris le apol ten US dollar million som ni zet Labour an nei lawa chung an Labour te chu rul sak turin president thanthar Donald Trump chuan rul pui turin atiam Donald Trump chuan he Labour an rul pui chan le wang chu ram chunga lungrual na tun ayana sa zoka a theinan ti ina soi Kamala Harris Labour nei tam chan nia an soi chu in thanzan khan swing state sari laya konsat hau takzet mai an buat sai wangani ti in an soya hemi tuma hian zai thiam man to tak takin an kova Bon Jovi Christina Aguilera Katy Perry Lady Gaga le rapper 2 Chainz le midang te an zai tira an be sei ber le an thil tum ber vote muna atan tia concert buat sai kha an ni a amai ro chu concert an buat sai wangin vote an mu tam pha lem lo ani nge yang Democrat an tlak dan hian engkim atifia zual ole tun tumatan chuan heti zong hini ri mai photsela thlir tu le ngai thatu te Middle East Israel le Palestine boina Russia le Ukraine in dauna Barmaram boina le China in luling lutuk hi Donald Trump hian atudai thein iringem ni man nuam vek ule